Svako dobro ljudi, moje ime je Vuk i danas sam tu da zajedno pogledamo šta se sve nalazi u Magenta TV kutiji. Zajedno ćemo da pređemo osnovu, a to je kako da povežemo naš Magenta TV box sa televizorom. Telekom je ovaj prelazak na novi sistem stvarno pojednostavio za sve nas. To možemo vidjeti čim otvorimo kutiju. U Magenta TV kutiji čeka nas samo 5 komponenti, da naračunamo instrukcije. Prva komponenta i zvijezda naše kutije je Magenta TV box. Tu dobijamo naravno i korisničko uputstvo. Zatim, druga komponenta naše Magenta TV kutije je LAN, to jest mrežni kabel. Treći komponent je HDMI kabel. Četvrti komponent je strujni adapter, bez struje ništa, jel te? I posljednja, peta komponenta je daljinski upravljač. I da, nemojte brinuti, dođe sa baterijama. Prvi korak pri instalaciji boksa je da ubacimo HDMI kabel u boks, dok druga strana HDMI kabla ide u TV. Drugi korak je također jednostavan. LAN kabel, to jest mrežni kabel, ubacujemo u boks, dok drugu stranu ubacujemo u router. Ubacili smo HDMI kabel, ubacili smo LAN, to jest mrežni kabel. Što nam preostaje? Logično je, struja. Ovaj izlaz ubacujemo ovdje, a mislim da za ovo nema potrebe da pričam. Mislim da ste sami provali gdje ovo ide. E sad, za korisnike Extra TV-a ovaj proces je još lakši. Sve što treba da uradite je da HDMI kabel i LAN, to jest mrežni kabel iz Extra TV receivera prebacimo u Magenta TV box. Vaš Magenta TV box je povezan. Sad kad smo povezali sve uređaje, vrijeme je da instaliramo Magenta TV. Prvi korak sami možete da vidite veoma jednostavan, izaberete jezik, ja ću izabrati crnogorski. Već smo se povezali kablom i ovdje pritiskamo samo OK. Kliknemo nastavi. Tokom instalacije sistem će se nekoliko puta ažurirati i nemojte da vas to brine. Sve što treba da uradite je da kliknete OK. Taj proces ažuriranja može trajati nekoliko minuta. Ako želite da koristite sve prednosti Android TV-a, ovdje se možete povezati putem Gmail naloga. Ovaj korak trenutno meni nije neophodan da bi gledao kablovsku televiziju, tako da ću ovaj korak za sada da preskočim. Pogledajte i prihvatite uslove korišćenja usluge, kliknite OK, zatim kliknemo prihvati, izaberemo opciju nastavi, vaš TV je sada postao Smart TV. Kao što ste i mogli da vidite, prijava je automatska. Magenta TV je spremna za korišćenje. I eto, sve je spremno. To je bilo to. Magenta TV je tu, sve instalirano i sve vas čeka.